Dagi spangut ke Nongrep na Punjab. Ki belazang banyat pajba sya Delhi haka step jangkaan pawai tarik naitung arjar pundiu. Wan shimenta haka kisan maha panchayat ban persha ya ke jingtmu yete saskular khayi pateng hapadeng ke India bat ke US. Kila sya pensange haki Pulit ke Haryana, Khappud Shambhu ke Jakarung sya Haryana. Da ka bakentaj banyat ki Nongrep kelapin kelayu pod usam joka Shambhu kom ke Iakhih. Da ka bakendo babaro artli ki sarkar Haryana bat Punjab ki pendu ya ka hok sensyar pajba jongki banyalum lang Delhi. Ka maha panchayat ka belalum lang hapo kalama jongka desh bachao morcha kelalum lang ya ki sang Nongrep na Punjab Haryana bat Himachal Pradesh bandawa na ka sarkar kme ban ino ya ke jingthu yate saskular khayi pateng hapdeng kari India bar ke US kadesh bachao morcha kala dawa nakaru ban bu mardor ya baro kikot kisla ki baide ke jingthu yate kular khayi pateng hapdeng ke India bar ke US hagi jaga paiba ban kiar na ka bayaso ya kano ke jingate kular klem na pelong ya ke jinga slok ba bnia ba Nongrep kinong trei kinong penmidot kinong khayirit bar ki wipat. ताकि दोनों साइड से कवरेज हो जाएगी। बसेस दिख रही है देख सामने थोड़े जूम करके और जूम हो सकता है सेफ्टी का एक मिनट